hai Tripura team pai angui thangu ka bang Tripura team pai am oman nugui and reaction pura oma hi jongui thangsiu मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है angko mai wan soi jongman ta Tripura kisah jokman boru dano to Syed Mushtaq Ali trophy match ni mai nya haipano i jago PJ hasu trophy match ni mai jongman ta ran ke busuk ba 302 ran amna si match ni mai ka tai tam sina hin ki chabu 50 over ni khelawa si hinke Tripura versus Borodan match ta mangka phaji nang na tini sai khana na no poilan si mahin dogi birona pura paisa dartoi nai tongdi Tripura versus Borodan match Tripura rok to jitoi decide khaika poilam ball khaina ni obutom belai good decision no match start thongo sabanai bo tang sai mi to nai tak but match start thongo noita pungni noita wata gym khana ground no thongjago aiwasini momoni chongkon tam sasini bol pa kahamukin khaitang wa 2 over se pro okay tiklai pai thangka 2 over se okay mani thaka s robot no mon chongkon bol case kawi thaka ta s robot khin out oi thangka omon pore hinken ta Tripura ro ni pa tam sa fielding loss Tripura umes kamas bai prong extra run chi kabung maro kata fielding miss khaiga kabung masi giba aing ni Borodan ni batting ro wa kaba kana le and that ba khaika 49 bol 44 run Shivalik Sharma khaika 90 bol 86 run Vishnu Solanki khaika 46 bol 54 run Bano pani ro pa gorom ke tok khable 20 bol si 49 was पर half century khaipe khamo Bano pani haipan not out ji thongo tamake over pai thanga ta hain bagoi Tripura ko jaga kaham no bowling khaina kha khai je tamake fielding miss ta je as compared to Boroda versus Sikkim ni match Boroda bhai ke tok khano khanalin ro jaga le 50 over ni khela to goi maya hinke ba Tripura team ni bowling mo kisa kaham mai ne hai diba Boroda ro uma ke total run khaima kha 302 run 60 over by 50 over ro Tripura bowling to jagman tan ma bolani Moni Shankar mora singna kha pa deu ke na ka 70 run roiding 10 over ro Bikramjit Devnan nakha 2 wicket nakha 9 over 49 run dioi Parvez Sultan nakha 2 wicket 51 run dioi 10 over tai Abhijit Sarkar nakha 10 over 52 run dioi 1 wicket mane chanta ke target ekdom kalai cha 303 run chi ko karen run rate nang over matra 6 ro omai is nang ta Tripura pani theke 303 run nangu Tripura batting over ka je Bikram Kumar Das Jawan Jot Singh over kata aja ka Bikram Kumar Das tam sasine 1 over 3 ball si wicket thang pe kya oman pore Jawan Jit Singh bo emon ke sapara kata prabo opener ongkharman emon ke sapara ita kata pore s ball thang ka bo 2 ball bai out ong thanga Jawanjit Singh bo pa 70 ball saijan khatai Tripura okay to mai kan thangbai ka Mandeep Singh captain bo run kha 57 ball 54 run oman basi ni Moni Shankar ke suk tong mane ni wan sik ton Moni Shankar tam tong pe ong hingu 24 ball 70 run kha phungsa chhaka tokha phungsa 4 bukha Uma again Tripura jebang target 303 run ro phiri thangmani 210 run all okay thangpai thangka tai 44 over 4 ball mani chhana thake 50 over fan pai thongmali ata tai kya sukti ki thongma kha ki Tripura umes pai thakamata Tripura tam khaina batting pa ai loss mang ai magoi Tripura umes no pai angoi thangka Birano binani boi umes no brok pai angoi thangka ta hinke ba Boroda ni je bowling rok ba kaham no khaika haide Krunal Pandya khaika 10 over 54 run dei 2 wicket nakha Mahesh Petia nakha 10 over 44 run dei 4 wicket पर best nakha bo Raj Limbani nakha 2 wicket 13 run dei 6 over 3 ball no L Mediwala nakha 6 over 27 run dei 1 wicket pangyang chita bowling kaham no khaijak Boroda umes payman boi umes ni man of the match ke Shivalik Sharma mang khata patangi maka Himalay bo 90 ball 86 run khaijak hain boi bon umes ni hero ongai thakata man of the match mang kha Tripura go final go kawi jaman mai utang tai semele perang dau chongi jaga bola match barang jengman si bang bola match bar hari wi bang khata kholo gra pa ka tai tam sajene bok pai bahaijan ong thaimali Syed Mushtaq Ali trophy hai jong thaimalia Tripura ni next match ong nai Bihar bai out thong nai khnawo aja ka tam Tripura Bihar no match ni char man nok ta wan sok unok tolo comment kai sadi tayang Tripura pai ne mun karan umai ke wan sok di Tripura timo wan sam mang hai ngi Tripura pai Nyang ubu kha khai ta nak ta wasu nuk tolo comment kai sadi Tripura team de Tripura tong ha ke Tripura team kisa to pan payan chance na khamu nak ta wan san kong agree dekhai na khaya unot hadita